Jaka sejakaneng sa Goshene o tle o be haufi le nna, wena le bara ba hao le ditloholo tsa hao le mehlape ya hao le dinku le dikgomo le tsohle tseo na leng tsona. Ke tla o baballa teng hobane ho tla ba le dilemo tse 5 tsa tlala, e se re mohlomong wena le ba lelapa la hao le tsohle tseo na leng tsona la futsaneha. Ke lentswe la Modimo a le tshwanolofatse Modimo ditsebeng le pelong tse utlwileng ka Kriste Morena. Amen. Simise kuverse 11. Isihloko sendaba sithi uJosefa uyaziveza kubafowabo. Wathi uJosefa kubafowabo, "NginguJosefa, ubaba usekhona na?" Abafowabo babe ngenakuphendula ngokuba bashaqeka ebusweni bakhe. uJosefa wayesethi kubafowabo, "Ake nisondele kimi." Basondela ke. Wayesethi, "NginguJosefa umfowenu enathengisa ngaye eGibhithe. Manje ningabe ubuhlungu, ningazithukutheleli ukuthi nathengisa ngami lapha, ngokuba uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulondoloza impilo. Ngokuba isimbili iminyaka indlala ikhona ezweni, kusasele iminyaka eyisi5 okungayikulinywa kuvunwe ngayo. uNkulunkulu wangithuma ngaphambi kwenu ukunilondoloza, nibe yinsali emhlabeni, nisindiswe kube ngokukhululwa okukhulu. Kalokhu akuyinina enangithuma lapha, kepha uNkulunkulu. Ungibeke uyise kaFaro nenkosi yendlu yakhe yonke nombusi wezwe lonke laseGibhithe. Sheshani nikhuphuke niye kubaba nithi kuye, uthi uJosefa indodana yakho, uNkulunkulu ungibeke inkosi yalo lonke iGibhithe, yehla uze kimi ungalibali. Uyakuhlala ezweni laseGosheni ube seduze nami, wena nabantu bakho nabantwana babantabakho, nezimvu zakho nezinkomo zakho, nakho konke onakho. Ngikondlele khona ngokuba kuseyiminyaka eyisi5 yendlala. Funa uswele wena nomuzi wakho nakho konke anakho. Bhekani amehlo enu ayabona kanye namehlo omfowethu uBenjamini ukuthi yiwona umlomo wami okhuluma kinina. Niyakumlandisa ubaba yonke inkazimulo yami eGibhithe. Nakho konke enikubonileyo, nisheshe nehlise ubaba nimlethe lapha. Inkosi mayibusise ukufunda kwezirayo manje ke naphakade eni. Siyakudumisa uNkulunkulu, siyakuvuma ukuba unguJehova. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma Yehova. Sisi,
fatshe re bone palo ya rena ya lentswe la bobedi. Efangeli ke ya Luka, kgaolo yona ke ya botshelela. Re bala teng mo temana ya 27 re emise go 36. We find our second scripture reading in the New Testament book, the book according to St. Luke, chapter 6. We commence reading verses 27 to 38. The Gospel according to St. Luke, chapter 6. We commence reading verses 27 to 38. E ke tla kopang gore e bale ka tsele re badileng go lela la mathomo. E balegang yona ka mokgwa o go bao ba se ba ifumane. Empa nna ke re go lona ba mmametseng, ratang dira tsa lona, etsang ba le hloileng hantle, hlonolofatsang ba le rohakang, mme le rapelle ba le etsang hampe. Ya o jabelang le rameng, o mo retelehele le lona le leng, mme ya o amohang seaparo, o se ke wa mo hanela le ka kobo. Fa e mong le e mong ya kopang, mme ya nkang tsa hao, o se ke wa re a di kgutlise. Etsa batho ka moo le ratang hore ba le etse ka teng. Haeba le rata ba le ratang, le ka lokelwa ke tebogo efe, isita ba etsa dibi le bona ba rata bao ba ba ratang. Haeba le etsa hantle ba le etsang hantle, le ka lokelwa ke tebogo efe, isita le ba etsa dibi ba etsa jwalo. Haeba le adima bao le ba lebeletseng hore ba le buseletse, le keke la lokelwa ke tebogo efe, isita le ba etsa dibi ba adima ba etsa dibi hore ba tle ba buseletswe ka ho. Empa ratang dira tsa lona, le di etse hantle, le adimane, le sa lebella ho buseletswa letho. Moputso wa lona o tla ba o mogolo, mme le tla ba bana ba ho ya hodimo, hobane yena o molemo ho ba hlokang tebogo le ba kopang. Ebang le kutlwelo bohloko jwalo ka ha ntate wa lona a ena le kutlwelo bohloko, se ahlolelaneng ba bang, mme ha le keke la ahlolwa. Le setse ba bang, mme le sa le lena le tla thuswa. Tshwarelang, mme le tla tshwarelwa. Fanang, mme le tla fuwa. Mekotlaneng ya lona le tla tshellwa haholo. E hlole, e hlokehe, e sasane, hobane le tla lekanyetswa tekano eo le lekanyeditsweng ka yona. Ke lentswe la Modimo a le hlonolofatse ditsebe le pelong tse utlwileng ba dumelang ba re amen. Chapter 6 siqala ukufunda kuverse 27. 27, 38. Thank you.
ngesizulu ifundeka kanjena. Kepha ngithi kini enizwayo, thandani izitha zenu, nenze okuhle kwabanizondayo, nibusise abaniqalekisayo, nibakhulekele abanidumazayo. Okushaya isihlathi mnike esinye, nokwaphuca ingubo ungamqabeli nebhantshi. Muphe yilowo nalowo ocela kuwe, nokwaphuca okwakho. Ungabuyi ukubize kuye. Njengalokho nithanda ukuba abantu benze kini, yenzani njalo kubo. Uma nithanda abanithandayo, nina kubongwa kuni na? Ngokuba nezoni zithanda abazithandayo. Ngakho uma nenza okuhle kwabenza okuhle kini, nina kubongwa kuni na? Ngokuba nezoni zenza khona lokho. Uma nitsheleka labo enithemba ukwamukela kubo, nina kubongwa kuni na? Nezoni zitsheleka izoni ukuba zamukele okungakho. Kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle, nitsheleke ningadikibali. Nomvuzo wenu uyakuba mkhulu, nibe ngabantwana bophezukonke, ngokuba umnene yena kwangababongiyo nababi. Yibani nesihawu njengokuba uyihlo enesihawu. Ningahluleli khona anisoze nahlulelwe. Ningalahli khona anisoze nalahlwa. Thethelelani khona niyakuthethelelwa. Yiphani khona niyakuphiwa. Bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle, esinxushiweyo, esigqishiweyo, esichichimayo, nokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso, nani niyakulinganiselwa ngaso. Inkosi busise ukufunda kwezikayo manje kuze naphakade. Amen. Ndiyakholwa kuThixo isonamandla wonke. Yakholwa kuThixo isonamandla wonke.
Phetogo ya Modimo e dule fatshe. A ke tseye monyetla o ke dumedise bomme le bontate ba ena le dikgaitsedi ntate Moruti Tolo ka mogara rona ba re ba lentswe la Modimo phetogo ya ntle ya Northfield. Ke a le dumedisa goseng lebitsong le le nang le maatla la Morena le Mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Ba dumelang ba re amen. Re a mo leboga Modimo o re babaletseng a re tsosa le goseng ga letsatsi ra bona tšhabo ya letsatsi. Ga go le jwalo igama lenkosi malibongwe. Siyambonga simakade ngokusivusa ekuseni nathi sibalwe nabaphilayo, ngoba uma singayenza icensus sibheke ukuthi kubomakhelwane bethu bavuke bonke siyothola ukuthi akukho njalo. Kodwa ke thina uNkulunkulu sibalile wasivusa. Makunjalo uthi uDavida igama lenkosi malibongwe uthi lesuku lidalwe nguye thina masithokoze kuye njalo njalo. Ngokusho njalo bazalwane nyanibulisa ngegama likaJesu. Re a thoma ubonana ka 2025 ya moleboga Modimo ya go bolokileng le nna a mpoloka. Re kopana mo le mangwalo a mabedi a re wa badileng, testamente ya kgale le testamente e ntšha. Testamente ya kgale mane ho verse 5, and now do not be stressed and do not be angry with yourselves for selling me ahead of you. Testamente e ntšha e re badileng ko yona a teng mantswe mane ho 36, be merciful just as your Father is merciful. A re rapele Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo moyo halalelang mmabaledi wa maphelo a rona ntate ka lebitso la Morena Jesu. Phagama Jesu go theoge nna ntate o lokileng o tshwalo Johane ha o bona ra ka tshwanela lo ka tlema marala dieta tsa gae ntate Mosalemo hao a re phagama wena ntate le nna ema le nna motsotso ma jwale potapote Modimo o re wena jwale ka ge Jerusalema e potapotilwe ke dithaba ntate o lokileng go jwalo go batho ba wona. Ema le nna ka mopele Modimo o eme le nna ka momorago, o eme le nna matlhakore a mabedi a lentswe la mantswe a gago ntate matla ohle a tsebo fumana tulo dipelong tsa rona ka Jesu Kriste Morena wa rona amen. Ke ne setse ke dumedisitse goseng go mangwalo a mabedi a re wa badileng go tsohle tseo le ka se dikweng tse ke tlabeng ke di bolela. Motlhodithero wa ka o re God's plan are better than our plans. Diplane tsa Modimo di kaone go diplane tsa rona batho. Re kopana le Josefa, pale ya Josefa re a itseba ke Josefa ole o belegwang ke Isaka le Rebeka. E re Bible o nana le bana ba bo ka tsatsi le le ngwatsoga Josefa. E re Bible a re mo bona ke tletse ke toro ka bona lona le nkgunametse le naledi kguname pele haka ba makala bana ba bo ba re wena re kguname pela gago ya ba mo rea lebitso ba re ke Josefa ra ditoro. Re kopana le ena mo e re Bible ka letsatsi le leng bana ba bo ba ile isha ha ba le mohlapeng ba disha a re ntata bona ba nkele senkgwa le metsi ba ile nwa gobane ba nageng ba disha. E re Bible ha ba le tseleng Josefa a ntsa tsamaya gobane a tseba tsela e baneng ba disha mo yona a di ba tla tloga go ba le monna e mongwe ya salang. Josefa kopana le yena a re ke ba utlwile ba re ba ya Dothane. E re Bible Josefa tloga a ya Dothane ba
e re Bible re balang ba re ke o ra ditoro ba mmona tlhaga diplane tsa modimo di kaone go diplane tsa rona batho ba re ha tlhaga Bible e re ha tlhaga Josefa ba morera bana ba kwabo ka nako ye nngwe ke tlo re mo wena ha dintho tsa kwaelo di sa tsamaye gantle bana ba kwaelo ba o fetogela o se ke wa makala a go thobe ka wena re kopana le yona mo Bibleng ba morera bana ba bo Josefa ba re o mong a re mo go bona a re mmolaeng re nke diphahlo tsa gae re di tlole ka madi re tla di kenya mading re re ha ntate a re botsa re re sebatana se motšhele diplane tsa modimo di kaone go diplane tsa batho e re Bible ha fitlha mo bona e mongwe wa bona a re mo latlheng ka mogara molete go a fumantshwa gore ka mogara molete a gona metsi ha ba mo kenya ka mo moleteng go a tlhaga ba Ishmaela e re Bible e mongwe a re mo bona a re mo rekiseng kganti ha ba tsebe gore ke modimo ka nako e kaofela o retsa gore Josefa a ba tsamaile ko pele diplane tsa modimo di kaone go diplane tsa batho re mutla Dafita a re izicwangciso zezethu izigqibo zezikaThixo re a plana rona re re ka tšeno go tla etsagala ka mokgwa wo go se ka etsega ka tsela re batlang ka yona ka Josefa go etsagetse bjalo mo re badileng teng re kopana le Josefa ba mo lebetse tlala e wele Josefa ke mmusi wa Egepeta o ba bona a le kgole a re ba ke bana ba ko gae a ba bona Josefa ha nkene le nna le wena ba nkeditse jwalo bana ba ko gae ha ke bone ne ke tla ba tshwarela ha e moruti re tshwanetse re bolele nnete ka nako ye nngwe re batla o sugarcoata dintho ka ne re bona moruti mo gara rona ha nkene le nna e le bana ba ko gae ba ileng ba nketsa jwalo ha ba tlhaga ke ba bona ne ke tla ba etsa gampe ne ke tla bua mantswe a Moses an eye for an eye tooth for tooth mazilime ziyetsheni bekukuhle manje ngithengisa manje ngikhohliwe isikhathi sami empa re kopana le Josefa ha re etse tseo wa ba teka o re mo bona bana ba ko gae mpatameleng o gopola monkgo wa ko gae gobane malapeng a rona re na le menkgo o re ha o fitlha gae o re namhlanje kupheka umama ho utlwa ka smell gore a kupheka isivakashi lokudla kuphekwe ke mama o re mo bona ntshoteleng o re gobane tlala e tlawa tsamayang lola tantate le seke la tsielega ka tselenkeditseng tsona ha ba ba le melato Josefa o re mo bona empa la tantate gobane tlala yetla le motlise mo o re tsa kgale di fetile ha o tswela pelo ba la temana ye ke mo re mutlwang Josefa a re ko ba foabo hambane ningaxabani endleleni gobane anatse gore ba tla xabana ugcine ezandleni zakho wenzeni ngaye ha dira dixabana modimo a o tswetse pele ba sala ba botsana ha setse o phunyugile gore mo ba simshie a nawe o phunyuke kanjani re kopana le Josefa mo a sa bolele mantswe ao re kopana le Josefa a itukisitse o ka re Josefa o itukisetsa Ash Wednesday ka ge re lokela ko kena ka mogara leeto la Ash Wednesday le batlang gore nna le wena maemo ohle re mo tshepe modimo godima dintho tsohle tse re kopanang le tsona re tshepe modimo Josefa o re ruta lesson ya mathomo ko tshwarela forgive
The first lesson that Joseph is teaching us is forgiveness. Hana taba Josepha gore ba gweditse eng ha nka le botsa tse ke tswang ko tsona moruti di nketsa gore ke ska tshwarela. Empa ka baka la thuto ye wa ruta Josepha gore ha o ka tshwarela dintho tsa gago di tla bulega. Ka nako nngwe re sola batho ha dintho tsa rona di sa tsamaye gantle athe ke pelo tse tsa rona. Dintho di re tsamaile hantle o sa godile sekhupi sa last year. Josepha o re mo wena go seng latlha o tshwarele o kene tseleng. Ha o ba bona bana ba kweno ba tlhaga ba bitse o re mpatameleng. O ka re bua mantswe a Jakobo a re sondelane ku Nkulunkulu na ya sondele kini. Ya bobedi Josepha re rutang yona gore re tshepe Modimo. Go maemo ohle ha fihla Egipta Josepha o kopana le mosadi wa kgoshi Potifaro e re Bible a moekeletsa maka a gwelletsa a tshwara dikobo tsa Josepha a phunyoga Josepha a re mosadi wa Potifaro Josepha o nreipile a yo dula tronkong a dula nako telle a le tronkong Josepha empa godima maemo a o kaofela a mo tshepa Modimo. Ke tlo re mo wena go seng a ke tsebe gore kopane le eng empa tshepa Modimo. Ka ge re tlo kena leetong la Lente ke tlo re mo wena o sa tla kopana le meleko. Nako ya Lente ke nako re kopanang le meleko ke nako ye morena Jesu a ile a testiwa ka yona e re Bible Satane a re mo yena ha o ka itheosetsa fatshe wa fetola magobe a wa fetola matlapa ya ba magobe o tla bona tsohle tse ke na le tsona ke nako ye jwalo o ska makala ha ba o testa re nako ye jwalo re kena seasoneng e jwalo e batlang motho ka mong a ke a itekole e batlang motho ka mong a ke a itshebe a itshebisise. Re badile evangeli ya Luka o re morena Jesu e mara Jesus ka nako nngwe wa testa ai moruti Jesu wa testa o thoma fela mo verse 27 I love your neighbor and your enemies. I Jesus. Ha ka kena mo ke tla re morena Jesu a go dule fatshe re qoqa. Wa se tseba sera? Do you know an enemy? Uthima uvela ngalomnyango aqimba makaphume apha. Athi xa nebona ancamela ukhupha ifoni athethe yedwa. Hey right. Ndiphilile namakhweletso sika modumedisa. Haebe ha tshwara phone a kampa fasa setlhako go sena dithapo. Fela gore o fete. Ha o tlile gore o wele a re tshotsho laegile. Mara re kopana le Jesu mo. Or love your enemies. Half a take out love your enemies. I pray for them. No, let's be realistic, guys. No. Let's be not holy. Let's be realistic. What's the basira? Honale sera se urinkana kwenwe. Se khwetse go rupalwe ko rapela ka baka la letlhoyo lona le mlona khatlhanong le motho o a ke tsebe lona maybe lona le nadira nna before ke ba mo evangeli le ntse ke le mo evangeli di sa le teng ya man eno se dumedisa se sa batlwe go sonore mo lo mfodi o motlela o dumedisa lewe ono uyavuma nje kodwa ke sobe ndiye ukumbulisa ngoba uYesu uthi masithande izitha zethu. Rekopana le verse 36 uri Jesu be merciful
just as your Father is merciful. Gore Jesu le ka gore hana taba Jesu gore isitha sakho sikwenzeni, okubalulekile ukuthi wena mawusithande. Ungasithandi nje usithandazele. Xa sisengxakini usincede. Ngoba uYesu uvela ngemithetho emibili uyidlula le yelishumi ithi iBhayibheli umthetho oqala athi thanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, athi olandela ofana nalo umthanda ummelane wakho njengokuba uzithanda. So morena Jesu le ka gore phutego ya not failed godima dintho tsohle tse re ka kopanang le tsona gore re claime gore re rata Jesu siyadlala uma singakathandi zono izitha zethu. Ha re batla ho rata Jesu thoma ka o sa mo batleng. Qala ngalomfo wenu omnqaphelayo ekhaya. Qala ngalo sisi wakho ongambulisiyo ekhaya, umbulisa ubuza impilo phambi kokuba uyophumela phandle uthi uYesu lithemba. Jesu batla re loke ha re ya nakong ena ya Ash Wednesday. Moruti go na le bana ba bo rona ba re sa ba boledising mo malapeng a rona. Go na le molekane o robalang lena ko mpeto mo le mo ha o motsisi lo re dalo robetse jwang. Mara sonta ga o tlo ye mamo o ru Yesu lithemba la balili. O paletse go ithoma ko lapeng. Mantswala re tlwaetseng go a bua kana sithini sithi charity starts where? Ebe rona ro rasa ko ntle. Zanini kimi nonke enibulale kayo enisindwa yo nizosithwasa elami jogwe upaletse go butsisa bana ba kwenu. Auswa ga go tlhokofetse o go shile le bana ba gae o ba tshwere byang. Be merciful just as your Father is merciful. Ba utlwele botlhoko bjale ka ge ntata lona a na le kwele botlhoko o le ka gore Jesu a gona gore thusa re saene ko ntle ko ntlong gore sa shaine. Modimo le tlhonolofatse, Modimo le fema, Modimo le tise. Go lona ba kopang Modimo le fe, go lona ba nyakang Modimo le fumantshe, go lona ba kokotang Modimo le bulele. A phatsimise sefatlhego sa lona ka Kriste morena. Amen. 230 difileng tsa rona tsa mawesele tsa senguni 230 ngimthanda umsindisi wami ore mopedi wo nguyena ngumlamli wami wenzela mina uxolo lwami phakathi kwami noThixo wami. Ngimthanda umsindisi wami nguyena umhlawuleli wami ugqibe lonke icala lami kwanakho ukugwetshwa kwami. Ngimthanda umsindisi wami nguyena ongumhlanzi wami undoyisela izono zami uhlambe inhliziyo zami. Ngimthanda umsindisi wami nguyena ukukhanya kwami ulilizwi lisibane sami likhanyisela indlela yami. Ngimthanda umsindisi wami nguyena ongumsizi wami uthwala zonke inzizi zami unceda ekukhohleni zami. Ngimthanda umsindisi wami nguyena ongumhlobo wami unami nasebutsheni bami nasekwaluphaleni kwami. Ngimthanda umsindisi wami uhlale ehleli yena nami bakumka abazana nami usekho ebubomi bami. Ngimthanda umsindisi wami.
Thank you.
modimo wena ra o lebelle tshobotsi o lebella pelo ntate lokileng bona dipelo tsa bana ba gago goseng a ko ba fe papa ba teng ba na le dikopo ntate lokileng ba fe goseng ka lebitso la Jesu ba tlhonolofatse ntate lokileng ka lebitso la Jesu wa Nazareth re a leboga ntate go ba le modimo ya jwale ka wena ntate re tla tswa re boela malapeng a rona modimo wa wa tseba ntate lokileng tsamaya le rona a modimo re bua jwale ka Dafita wa kgale morena re itshepetse wena re se ra swabiswa ka go sa yeng ka modimo re tshepile wena ntate mosalemo ha o tlhonolofatsa ge jwale modimo tsohle o tlhonolofatse e mong le e mong ya le mona ntate lokileng ba lebelle ba tswa ba lebelle ba khutla modimo ba lebelle gobane re Dafita bona moleti wa gago ha robale ha botsele ntate lokileng a re lebeletse ha re tswa o re lebeletsa re khutla re tlhonolofatse ntate matla bohle ha ntso fa ba modimo le rena ko re fe hanyenyane o ntate matla bohle re bonisetse ka tlase morena le modimo dima maphelo a rona modimo wa rona go seng re sotetsa naga ya South Africa morena le modimo bona izwela bo wethu uxolele izono zalo modimo re a sotetsa Afrika borwa ntate matla bohle ke Afrika borwa ya bontata rona mogolo ntate matla bohle modimo re a rapela re kopa wena o kenelle gobane re mutlwa Simon Petros a re tla ya go mang Jesu ha re sa ye go wena re mantswa go phela a dutse mo wena ntate re ka ya go mang ha re sa ye mo wena re a leboga modimo gobane ntate ya jwale ka wena papa re a leboga o ntate lokileng re a leboga gobane modisha ya jwale ka wena Dafita lanka tsa makgotlong ya moriti wa lefunkeke ka tshoga gobane wena o na le rona e ba le rona modimo re baballe jwale ntate mosalemo ha o re dikopa tsena le tse ding re tseba o tla re etsetsa tsona wena lebitsong la ntate le la morwa le la moya o halalelang amen go bala le go rera ga mantswe ditsebeng le dipelong tše kwele go ba dumelang ba re amen ena nako e tla ba ya makosa le ditsebiso le menehelo yohle ya Sontaga Alleluia, Alleluia.
hare ho rona. Ke dumedise moefangedi Mphahlele. Ke dumedise bomme le bontate ba ba leng teng ka hare ho rona. Ke dumedise batjha le bana. Lebitsong le matla la Jesu Kriste le Morena le Mopholosi wa rona. Amen. Re leboge go moefangedi. First time re bona ka 2025. Modimo sana le rona re a leboga. Pele ke thoma e re ke botsise if there's any visitors who are here for the very first time. Re kope ba ile and introduce themselves. Bye. Okay. Introduce just for Umang and then Utsakuka. Hi everyone. Hello. My name is Rosanna and this is my first time here. Just grateful to join you guys and hopefully be able to join your services. Also with my boys here. Yes. Amen. Yeah. So 7 back. So this is my second time in fact. Yes. I was here when our team and to save this on the other side. So Yes. so we are a full member of the Wesley Guild and also a full member of the Methodist Church. Yeah. Amen. As well, come in. Yes. Wenze kahle wafika wenze kahle wafika we have a lampstand conference that's coming this week from the 28th to the 1st. And there's registration forms if you want to attend the lampstand conference. And also we are going towards Ash Wednesday, which is starting on the 5th, which will be on a Wednesday. You are invited to join either on the 8:30 a.m. service or the 6:30 p.m. service. I think these are the major, the major notices that are available at the moment. To Kuparitse connection. Oh,
Siyabulela naye Kalvari amandla akho amakhulu kangaka. Ugcinwa nguwe nokulondolozwa nguwe size sifike kulesi sigaba. Nansi-ke Nkosi umnikelo wakho uNkulunkulu namandla usuka kubantwana bakho. Uyabazi-ke Nkosi lapho bekhuleka khona mesiyingcwele. Uyazazi iy'celo zabo, uyazazi nezibongo zabo. Sibusondeza-ke Nkosi phambi kobuso bakho. Mabamukeleke uNkulunkulu engcwele phezu kokuthi ususithelisile ubuso bakho ezonweni zethu owahlangula onke amacala ethu. Siyabulela-ke Thixo ngamandla amakhulu ukusigcina nokusilondoloza. Liyaqala iviki Thixo engcwele naleli zwi lakho uNkulunkulu engcwele umuntu wakho esishalenja ngendlela enzima kangaka. uNkulunkulu engcwele sisebenzise-ke Nkosi ngendlela efanele uNkulunkulu namandla amakhulu. Malingaweli phansi kodwa lifumane indawo bese liyatyala. Uthembekile-ke Thixo namandla amakhulu. Finyelela-ke Nkosi lapho esingakwazi ukufinyelela khona ngelikaKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Esihlabelo sakho ka ditsebiso re sa eme jwalo ke ile ka rutwa Phuthego kereke ke moruti tolo le ska mmona le bjana nthutile kereke moruti tolo tse ding tsa dintho tsa ile nga nthuta tsona ke gore o ka se go le moreri moruti a le teng mamogela mogao ke sa itshwere moruti Amen. ha e tloge ha se yo moruti ge ha e ke ga masenze ha monga lapa le teng moruti a ke kope wena ntate o re segofatse re tsebe go kgaogana le diphuthego ya Northfield. Re a leboga phuthego ya Northfield ha ne ke le feletsa le ne le se babakana ka nnete le a gola. Re a le rapella gore le gole le tlatse kamo le tlatse kamo. Siyabonga bafowethu ngokusijoyina ukusivakashela kwenu. Le nna ke asazi isiZulu. Siyabonga bafowethu moruti sebaka ke sa gago. Pela fatloho sa hae le sena le theba la se e khotso khanya le khalala le lentsa hae ha tsohle di buletswe re le ba wena modimo ka mhlanka wa ha mo hudise me le yena ntate ka matsatsi ohle tsatsi le le mo nusetse ka phoka ya mahlohonono a hao mohau wa morena wa rona Jesu Kriste le rato le kopano le matshidiso mo yo halalela di be le rona bohle di itse di tsamaye le ba tsamayang Isare le basala ka ho sa feli. Amen. Che lavora assieme a uno. Ma c'era già lo